Evo nas, dragi gledalci, na jutarnjoj kafi sa našim mladim poznatim režiserem, Mladom Hasanovićem. Kako se radiš, ima? Evo, dobro, prije 6 minuta sam ustao i odmah sam došao ovdje pred katedrale. Da, tu je ta nedeljna misa, da isto redovni početak. Evo, danas očekujemo za nekih 30 minuta premijeru vašeg novog dokumentarnog filma, pa šta imate reći o tome malo ukratko? Pa znači, film je nastao u Srebrenicu 2007. godine. To je znači premijera filma danas, je li tako? Ne, premijera filma je znači... Već bila, a? Da, premijera filma... Ja nisam pojim sad sigurno su bio malo u gradu. Premijera filma je znači bila 2007. godine na festivalu u Srebrenici, prvom internacionalnom festivalu. Također velika mi čast što će biti prikazan. Naravno, on je znači naišao na pozitivne kritike, jel? Kako publike, tako i... Da, znači tehnički film je snimljen u najprimitivnijim uslovima, ali od ničega se moralo krenuti. Znači, pazite, ti filmovi što krenu iz ničega u stvari budu i najbolji, jel? Te životne priče i to je sve to ono što narod na kraj krajeva najviše cijeni i voli, jel? Hvala što si gostao u ovoj emisiji. Kat!